Twongeye kubifuriza ibihe byiza, twongeye kubifuriza amahoro n'imigisha mwe mwese mwahisemo kwibanira natwe hano kuri Stream Africa. Reka twizere ko ibintu ari amahoro. Turi mu gitondo cyo ku itariki 15 ukwezi no kwa gatatu ndetse umwaka w'ibihumbi 2026, tukaba tubahaye ikaze irambuye cyane ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twabasangiza. Na handi tugiye kwibanda uretse murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebera hamwe uko biramutse ndetse nuko bihagaze muri aka kanya muri aya masaha yo ku cyumweru. Reka mbonereho mbifurize icyumweru cyiza ndetse n'abatangiye kujya gusenga. Reka tubabwire ngo Nyagasani rwose amasengesho yanyu aze kuyumva, ariko natwe mutwibuke. Muri ano makuru yacu rero turaza kwibanda cyangwa se turaza kuyahera kuri guverinoma y'u Rwanda yatangaje umushinga mugari wo gushora imari igera kuri miliyari 6 z'amadolari y'Amerika mu guteza imbere ingufu za nucleaire, ndetse uyu mushinga ugamije kongera ingufu z'amashanyarazi mu gihugu no gushyigikira intego y'u Rwanda yo kuba igihugu gifite ubukungu buhambaye bitarenze umwaka w'ibihumbi 2050. Ibi ndaje tubyinjiremo. Mu yandi makuru turi bugarukeho, turaza kugaruka ku witwa Willy Mishiki. Uyu Willy Mishiki rwose yasekeje abantu benshi cyane. Uyu mugabo yaje gutungura abantu benshi yatunguye abantu benshi kabisa kubera ibikorwa yakoze. Uyu Willy Mishiki yari umudepite muri Warikare. Akimara kwirukanwa n'abawazarenda yaje kuba yakora ibintu by'agatangaza. Ngira ngo ejo bundi mwabonye itangazo bamwirukanye kubera amagambo yatangaje kuri TV5 Monde. Ni ukuvuga ngo uyu Willy Mishiki akimara kuba yakwirukanwa n'abawazarendo, mu masaha atarenze 28 nawe yahise ashinga umutwe we ndetse awuha n'izina ritangaje. Ibi nabyo ndaje tubigarukeho mu kanya gato cyane. Turaza kandi kunyarukira mu Minembwe. Mu Minembwe biravuga ko inzira zose zerekezayo zafunzwe. Minembwe yose ikaba yamajije kugotwa n'abawazarendo, ndetse inyeshyamba za M23 zari zirikiri mu Minembwe biravuga ko zagotewemo. Ibi nabyo ndaje tubiramburire hamwe. Turaza kunyarukira kandi Goma. Mu mujyi abaturage bakomeje gutabaza ngo kubera ko ubwicanyi bari gukorerwa n'inyeshyamba za M23 nyuma y'imyigaragambyo yabaye ku itariki 12. Biravuga ko kandi inyeshyamba muri uwo mujyi ngo zashyizeho amasaha ntarengwa yo kuva mu rugo, bimeze nka guma mu rugo muri corona. Ibi nabyo turaje tubigarukeho turebere hamwe impamvu y'ibi byose. Ni ukuvuga ngo rero mu gutangira amakuru yacu ndagira ngo mbanze mbibutse ko rwose umuntu utarakanda subscribe hano kuri Stream Africa na nkandiro kugira ngo turusheho gukomeza kwagura umuryango wacu wa Stream Africa. Hanyuma akatwitangira amakuru yacu. Amakuru mashya aravuga ko depite wari waratorewe guhagararira Warikare Willy Mishiki tayari ubu wamajije no kwirukanwa mu mutwe w'abarwanyi b'abawazarendo nyuma y'amagambo yatangaje mu kiganiro kuri televiziyo mpuzamahanga TV5 Monde. Ni mu kiganiro yahaye iyo televiziyo rero Mishiki yavuze ko ku gitero cya drone cyabereye mu mujyi wa Goma yigamba ko ari uruhande rwabo rwakigabye, ndetse ibintu byaje kwamaganwa n'abawazarendo ndetse bikamuviramo kwirukanwa. Uyu mugabo akimara kwirukanwa yise anatangaza ko agiye gushinga umutwe mushya wa gisirikare w'ubwirinzi bw'abaturage cyangwa se self defense movement. Ibi byanakuruye ndetse byakomeje gukurura kutumvikana hagati ye n'ubuyobozi bw'abawazarendo. Amakuru akomeza avuga ko mu gihe kitarenze amasaha 24 gusa amaze kwirukanwa, Willy Mishiki yahise atangaza ko yamaze gushinga umutwe we wihariye w'abarwanyi, ndetse ngo intego nyamukuru y'uyu mutwe mushya ngo ni ukurwanya inyeshyamba za M23 zikomeje kurwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo cya Mishiki gishobora kongera umubare w'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako karere mu gihe intambara hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe y'abawazarendo n'inyeshyamba za M23 igikomeje gukaza umurego mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu yandi makuru rero munyemerere tunyarukire ahitwa Minembwe. Tunyarukire mu gace ka Minembwe naho turebe uko situation ihagaze muri kino gitondo.
ni ukuvuga ngo amakuru ava mu gace ka Minembwe aravuga ko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bari ku murongo w'urugamba mu misozi miremire ya Haut Plateau nyuma yo kugotwa n'imitwe y'abawazarendo nk'uko amakuru ava ku mirongo y'imbere ku rugamba bivuga. Abarwanyi b'abawazarendo ngo bashyize imbaraga mu gufunga inzira nyinshi zinyurwamo n'inyeshyamba za M23 cyane cyane mu duce two mu misozi miremire ikikije Minembwe. Ibi bivugwa ko byagize ingaruka ku ngendo z'izo ngabo kuko inzira nyinshi zishobora kubafasha gusubira inyuma cyangwa kubona ubufasha zafunzwe tayari ubu ntago babona aho baca. Abasesenguzi b'ibikorwa bya gisirikare bavuga ko gufunga inzira zose zishobora gukoreshwa n'umwanzi ari amayeri akunze gukoreshwa ku rugamba kuko bituma ingabo ziba zagoswe zigira ibibazo byo kubona ibikoresho, ubufasha, ibiryo cyangwa se inzira zo gusubira inyuma. Nubwo aya makuru akomeje gukwirakwira rero biravuga ko inyeshyamba za M23 zakomeje gutabaza ngenzi zazo ngo barebe uko baza gutabara ndetse babone uko bakwikura aho ngaho mu Minembwe. Icyakora ibirerekana ko imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukaza umurego, aho imitwe itandukanye irimo wazarendo n'inyeshyamba za M23 ikomeje guhangara mu duce twinshi two muri Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho rero nanone mu nyemerere tunyarukire i Goma, ni ugukubita tubangura turebera hamwe uko ibintu bihagaze kabisa. Tunyarukire muri Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, haravugwa amakuru y'ubwicanyi bwibasiye abaturage nyuma y'imyigaragambyo yabaye ku wa 12 Werurwe uyu mwaka wa 2026. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace aravuga ko nyuma y'iyo myigaragambyo inyeshyamba za M23 Kinshasa ishinza kuba zishyigikiwe n'u Rwanda zashyizeho amasaha ntarengwa yo kuguma mu ngo couvre-feu byashyizweho ku itariki 16 Werurwe n'ubundi uyu mwaka wa 2026. Abaturage bavuga ko izo ngabo zakoze igenzura inzu ku nzu, bikavugwa ko muri icyo gikorwa hari abasivili bishwe ndetse ibi byateye ubwoba n'agahinda mu baturage. Umujyi wa Goma ukavuga ko uri mu kiriyo nyuma y'ayo makuru y'ibikorwa by'ubwicanyi. Hagati aho abo mu itsinda ry'abawazarendo Vision de Mary Patrice Lumumba cyangwa se abakunze kwiyita abawaza VDP mu magambo y'imine bagaragaje ko batishimiye ingabo z'u Rwanda zivugwaho gufasha M23 ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane ngo igoma bitewe n'ibyo bikorwa by'urugomo baje kuba bakorera abanyekongo. Bakomeza basaba ko babavira ku butaka. Hanyuma basabye ko ingabo z'u Rwanda ziva ngo ku butaka bwa Kongo. Bakomeza bavuga ko abarwanyi ba wazarendo bari hafi y'umujyi wa Goma kandi ko biteguye kuwufata ndetse no kuwurinda. Tunyarukire ku yandi makuru rero akomeye cyane avuga ko guverinoma y'u Rwanda yatangije cyangwa se yanatangaje muri rusange umushinga munini w'ishoramari ushobora kugera kuri miliyari 6 z'amadolari y'Amerika mu rwego rwo guteza imbere ingufu za nucleaire mu mugambi mugari ugamije kongera amashanyarazi ahagije mu gihugu no gushyigikira intego y'iterambere rirambye. U Rwanda rwihaye iyo kuba igihugu gifite ubukungu buhambaye bitarenze umwaka w'ibihumbi 2050. Iyi gahunda yatangajwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ingufu za nucleaire yitwa Nuclear Energy Summit. Iyi ni inama yabereye mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, aho abayobozi b'ibihugu n'inzobere mu by'ingufu baganiriye ku hazaza y'ikoreshwa ry'izi ngufu ku isi. Uyu mushinga ufatwa nk'intambwe ikomeye cyane ku Rwanda kuko ugaragaza icyerekezo igihugu gifite cyo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu gukemura ikibazo cy'ingufu no kwihutisha iterambere ry'ubukungu. Mu myaka ishize u Rwanda rwagiye rushora imari mu nkomoko zitandukanye z'ingufu zirimo ingufu zituruka ku mazi, izituruka kuri gaze no mu kiyaga cya Kivu, imirasire y'izuba ndetse n'izindi nkomoko zisanzwe. Ariko uko ubukungu bugenda bwiyongera niko n'ikoreshwa ry'amashanyarazi rikomeza kuzamuka cyane. Inganda nshya, iyi mijyi igenda yaguka ndetse ibikorwa remezo, ikoranabuhanga ndetse n'ubwiyongere bw'abaturage byose bituma igihugu gikenera amashanyarazi menshi kandi ahoraho. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda iri kureba kure ishaka ibisubizo birambye byatuma igihugu kibona amashanyarazi ahagije mu gihe kirekire,
ari naho havuye igitekerezo cyo gushora imari mu ngufu za nucleaire. Mu mushinga wagaragajwe n'u Rwanda rugaragaza ko ruzibanda cyane ku ikoranabuhanga rigezweho ryitwa Small Modular Reactors cyangwa se SMR mu magambo y'impine, ari rwo ruganda rufatwa nk'ejo hazaza y'ingufu za nucleaire ku isi. Uru ni uruganda rutanga amashanyarazi hakoreshejwe nucleaire ariko rutugeranyijwe n'inganda nini zisanzwe zubakwa mu bihugu bikomeye. Ugereranyije n'uruganda runini rwa nucleaire rushobora gutanga megawati zirenga 1000 z'amashanyarazi, mu gihe iyo Small Modular Reactor ishobora gutanga hagati ya megawati 50 na megawati 300 bitewe n'ubwoko bw'ikoranabuhanga rukoresha. Ni ukuvuga ngo ibi bituma ruba igisubizo cyiza ku bihugu bikiri mu nzira y'iterambere kuko rudasaba amafaranga menshi cyane nk'inganda nini zisanzwe. Icyiza cy'iri koranabuhanga ni uko rishobora kubakwa vuba ugereranyije n'inganda nini za nucleaire kuko ibice byinshi byarwo bikorerwa mu nganda hanyuma bikajyanwa aho bigomba gushyirwa bigateranywa, ndetse ibi bituma igihe cyo kubaka kigabanuka cyane ndetse n'igiciro kikagabanuka ugereranyije n'inganda zisanzwe. Ikindi ni uko uru ruganda rwa SMR rufite uburyo buhanitse bw'umutekano ku buryo igihe habaye ikibazo runaka rushobora guhita rugaragara ubwazo nta mpanuka ibaye ikomeye. Ibi ni byo bituma ibihugu byinshi ku isi biri kugenda bitekerezaho nk'igisubizo cy'igihe kirekire ku kibazo cy'ingufu. Nk'uko byagaragajwe muri iyi nama mpuzamahanga, u Rwanda ruteganya ko uruganda rwa mbere rwa nucleaire rushobora gutangira gukora mu ntangiriro z'imyaka y'ibihumbi 2030 nyuma yo kurangiza ibyiciro byose byo gutegura uyu mushinga. Ibi bizasaba kwiga neza aho uru ruganda ruzubakwa, gushaka abaterankunga mpuzamahanga, gushyiraho amategeko agenga ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire ndetse no kubaka ubushobozi bw'abahanga bazakora muri uru rwego mu gihe kirekire. U Rwanda rufite intego y'uko ingufu za nucleaire zishobora kuzatanga hagati ya 60 na 70% by'amashanyarazi yose azakoreshwa mu gihugu, ibintu byahindura cyane uburyo igihugu kibona ingufu. Iyo gahunda ishobora kugira uruhare runini mu kwihutisha iterambere ry'inganda mu Rwanda. Inganda nyinshi zikenera amashanyarazi menshi cyane kandi adahagarara, zirimo inganda zitunganya amabuye y'agaciro, izikora ibyuma, izikora ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'izindi nyinshi. Iyo amashanyarazi adahagije cyangwa akagenda aza akabura, bituma inganda zidashobora gukora neza zikadindira bityo cyangwa zikanahomba. Ariko ingufu za nucleaire zifite ubushobozi bwo gutanga amashanyarazi amasaha 24 ku yandi 24 iminsi yose igize umwaka, bityo bigatuma inganda zikora neza kandi ubukungu bukazamuka kurushaho. Uretse no guteza imbere inganda, uyu mushinga ushobora gukurura ishoramari mpuzamahanga mu Rwanda. Abashoramari benshi bakunda gushora imari mu bihugu bifite amashanyarazi ahagije ndetse ibikorwa remezo byizewe ndetse na politiki ihamye. Iyo igihugu gifite amashanyarazi menshi kandi adahenze, biba byoroshye ko inganda nshya nziza kuhakorera. Ibi bishobora gutuma u Rwanda rukomeza kuba igicumbi cy'ishoramari mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Nanone kandi urwego rwa nucleaire rushobora guhanga imirimo myinshi cyane ku rubyiruko. Kubaka no gukoresha inganda za nucleaire bisaba abahanga mu by'ubwubatsi, abahanga mu bya siyansi, abahanga mu by'ingufu, abatekinisiye ndetse n'abandi benshi bafite ubumenyi buhanitse. Ibi bizasaba ko u Rwanda rushyira imbaraga mu burezi no mu mahugurwa, rukohereza abanyeshuri kwiga amasomo ajyanye na nucleaire mu bihugu bifite ubunararibonye, ndetse rukubaka amashuri n'ibigo by'ubushakashatsi byihariye muri uru rwego. Nubwo bimeze bityo ariko, uyu mushinga nawe ufite inzitizi zishobora kugaragara. Icya mbere ni igiciro kinini cyawo kuko miliyari 6 z'amadolari ari amafaranga menshi cyane ku gihugu nk'u Rwanda. Ibi bishobora gusaba ubufatanye n'ibindi bihugu, inguzanyo zituruka ku bigo mpuzamahanga cyangwa ishoramari ry'abikorera. Icya kabiri ni ibijyanye n'umutekano kuko ingufu za nucleaire zisaba ubugenzuzi bukomeye cyane kugira ngo hirindwe impanuka cyangwa ikoreshwa nabi ry'ikoranabuhanga. Ibi bisaba amategeko akomeye, inzego zigenzura neza ndetse n'abahanga bafite ubumenyi buhagije. Hari kandi ikibazo cyo gucunga imyanda ya nucleaire kuko iyo myanda ishobora kumara igihe kirekire itarangirika cyangwa se ngo ibore.
ibihugu bifite inganda za nucleaire bisaba gahunda zihamye zo kuyibika no kuyicunga neza kugira ngo itagira ingaruka ku bidukikije cyangwa ku buzima bw'abantu. U Rwanda narwo rurasabwa gutegura neza uburyo bwo gukemura icyo kibazo mbere yo gutangira gukoresha izi ngufu. Ku rwego rwa Afurika, uyu mushinga ushobora gutuma u Rwanda ruba kimwe mu bihugu bya mbere bikoresha ku rugero runini utwuma duto twa nucleaire. Nubwo hari ibindi bihugu byatangiye gahunda nk'izi birimo Afurika y'Epfo, Misiri, Ghana na Kenya, gahunda y'u Rwanda yo kwibanda kuri small modular reactors ishobora gutuma ruba icyitegererezo ku bindi bihugu bya Afurika bishaka kongera ingufu z'amashanyarazi. Ibi bishobora gufasha umugabane wa Afurika muri rusange kugabanya ikibazo cy'amashanyarazi make, kikaba kimwe mu bituma iterambere ritinda mu bihugu byinshi. Mu gihe umushinga wazashyirwa mu bikorwa neza, ushobora guhindura cyane ejo hazaza h'u Rwanda. Igihugu gishobora kubona amashanyarazi menshi kandi ahoraho, inganda zigatera imbere, ishoramari rikiyongera ndetse n'ubukungu bukagaruka ku buryo bwihuse. Ibi byose bishobora gufasha u Rwanda kugera ku ntego yarwo no kuba igihugu gifite ubukungu buhamye kandi buhambaye ku myaka iri imbere. Mu gusoza, umushinga w'u Rwanda wo gushora miliyari 6 z'amadolari y'Amerika mu ngufu za nucleaire ni imwe mu migambi ikomeye cyane igihugu kigeze gutangaza mu rwego rw'ingufu n'iterambere, nubwo gihura n'inzitizi zirimo igiciro kinini n'ibisabwa mu by'umutekano ushobora kuba intambwe ikomeye mu guhindura ubukungu bw'u Rwanda no gushyira igihugu ku rwego rushya mu bijyanye n'ingufu n'ikoranabuhanga. Niramuka ishyizwe mu bikorwa nk'uko biteganyijwe, u Rwanda rushobora kuba rumwe mu bihugu bya mbere muri Afurika bifite amashanyarazi menshi kandi ashingiye ku ikoranabuhanga rya nucleaire, bikaba byafungura igice gishya cy'iterambere ku gihugu no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Ngayo amakuru twari tubafitiye. Reka mfate kano kanya nshimire buri umwe wese wahisemo kwibanira natwe, buri umwe wese udahwema kwibanira natwe umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, ni iby'agaciro gakomeye, ntago twabona icyo tubitura kabisa. Mwakoze. Hanyuma nongera kubibutsa ko umuntu utarakanda subscribe, umuntu utarafyondaho rwose nakandeho, umuntu utarakanda kuri subscribe nankandireho kugira ngo turusheho gukomeza kwagura uno muryango wacu wa Stream Africa, umuyoboro ubagezaho amakuru y'ukuri kandi yizewe. Nkandiraho rero wibuke no gukanda ku kazogera kugira ngo uzajye ubona notification, hanyuma ubone amakuru mu ba mbere, ubone amakuru mbere y'abandi kabisa. Hanyuma rero reka mbashimire cyane babwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha. Reka abagiye gusenga mudusengere kabisa, mutwibuke, mudusabire kuri Rugira. Hanyuma reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao, turabakunda cyane.